Ay ako na miya panutulag yung Amarif na 5,000 building destroyed in Israel by Iran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir ka naman na rin. Away. Ay man na niya na 5,000 building destroy. Allahu Akbar. 5,000 ang mga walay infrastructure miya binasasiyag nga Iran. Padisa na rin mga pagarian na sobra so 7,000. Allahu Akbar. Sobra so 7,000 ay man na niya na miya ang lakiran. Ayad na mitirusan agi nga health ministry agi nga Iran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kapakatabad. Masakaw explain, khabar sa Basa Maranao. Iran declares victory after 40 days of war as US agree to push strike, opening path to negotiation amid competing narratives. Yang nga iko na Iran na dinikliran na yang kaya victory o di na kapakataban o na miya kapatpulo gawi ya di ka tidawa. Nagyang kaya si Trump na miniyog sa yamanan yan na mitarag mapus pa si actually na this is just a kwan. This is just a truce. Why? Yamanan yan na pasimbo. Akitarag ko katidawa. Sa miniyog agyang kaya both opening path to negotiation amid competing narratives na giya ko ni kapalakay Muhammad Yasser Makabanding ay di pimbagasan niya kini agyang kaya 100 star isin na kari Muhammad Yasser Makabanding mapia mama mata na kamay ka baginan na di tanud na kay gumanak sokra di ka panalamat po ito mga pagari. Minsan pa natigyan na negotiation amid competing narratives. Merang-berang natigyan na eman na niya na reaction. Di matutula si sagyang kaya metro ceasefire. Iran declares victory. According to the Washington and Tel Aviv had initially believed they could rapidly cripple Iran missile and drone capabilities, impose surrender, and destabilize the country internally. Instead, the statement argue Iran imposed a new strategic reality on the battlefield. Peter wag yang kaya man niya na account sila Iran. Yang tigin na Washington man Amerika nagugyang kaya Tel Aviv. Initially na had believed they could rapidly cripple Iran missile and drone capabilities. Ay man niya na tanto Iran na tigin na pamanang burdon niran. Agyang kaya emanan yan na mga missile agyang kaya Iran why na Iran magaga why pamanang burdon niran ang capabilities why agu impose surrender why apaka surrender niran agyang kaya Iran agun destabilize niran internally sama na to na pagmin yan sinatigin na agyang kaya mapipikir agyang nga Amerika ug nga Israel akang geba Iran siko mga military capabilities dataro mga ayman na niyan na mga missile nganinsan why military capabilities na burdo niran naguyaman na niyan napaka-surrender niran agyang kaya Iran destabilize niran agyang kaya man na niyan na politika sisagyang kaya Iran na yaman na niyan na desidera na nan makuha sa kasumbi Iran sa nga regime o di nagyang kaya kapapantagan na gobyerno o ay nagina ni mapipikira Amerika o yung Israel na daira na nan makuha. Instead, the statement argue Iran imposed a new strategic reality on the battlefield. Why? Inbisa kakwera na natigyan. Why? Nagyang kaya tigyan na yaman na niya na Iran. Why? Napiyaki ilay niya nagyang utamapya. Strategy adiran ni yaman na niya nakapakatidawa. Why? Nagi ni nakamamasa na niya tigagyang Iran. Itadi that Iran Mujahideen have delivered a decisive historical lesson to the enemy imposing a reality that ends its aggressive, ambitious, and make its tests the veterans of the faith. Ayaman na niyan na pagsaging Peter Iran nagyang mga Mujahideen sisaging Iran na meninggulalan Iran deliver decisive historic defeat to the enemies. Ayaman na niyan na
Gingatigin na mga mujahidin sa giyang aya Iran. Na o pa man na mininggulalan Iran so kaya taba na Iran si kuya man niyan na mga riduay agi tigin na historic man niyan na kepada pamasa tutulan. The Iranian statement described the war as one of the most complex imposing reality that ends aggressive, ambitious. Ay man na napatsag yung tapya pitero ka na. Aggressive, ambitious, and makes its tastes, bitterness, defeat. Ay man na yan na giyang ako na tunaw to. Ambisyon ni Iran, sa katuban ni Iran sa nga darpa, why, na Iran na makuha. The Iranian statement described the wars as one of the most complex confrontation in a modern history, asserting that Iranian forces and allied group achieved all the objectives. Gaya tiga na Iranian na Peter Iran, iniibarat Iran nagyang kaya tiga na kaya tido, agya tiga ni pinakamala kaya tiga wa sisagyang kaya modern age, mana niya nagyang kapapantaga na generation, agya tiga ni pinakamala, kaya tido wa sisagyang kaya mana niyan na history. Asserting that Iranian forces and allied group na pud sa Peter yan nagyang kaya mga aliado niyan, mana nagyang kaya Lebanon o di nagyang Hezbollah o Yemen o sa Iraq o nagyang atigi na mga dumadarang bakiran agus kami na miyako kami so yamanan niya na achieve o di na pamikiran o di na mininggulala nami so kabaya mi. It claimed that the greater partner of the American military capabilities in the region was destroyed and serious losses with inflicted into infrastructure and capabilities alongside painful blows inside Israel. Ay manan yan na it claims, o di na inangkin, o di na Peter wag yung kayamanan yan na Iran. The greater part of the American military capabilities in the region was destroyed. Gingatigin na mala, o di na, military capabilities. Agyang kaya Amerika. Sisagyang kaya pitibarangan na darpa, sisagyang kaya kayamanan yan na region, mana Middle East, na gitigin na serious losses. Kayamanan yan na may so kaya ba nakiran? Serious losses ato. Serious losses. Ano yung serious losses? Serious. Temara na wala serious. Ay manan yan nagiitigin na serious losses inflicted into infrastructure and capabilities alongside painful blows. Dataratigin naging mga infrastructure. Agyang kaya Amerika, nagusto mga military bisisiran, na painful blows. Miyay ni matigin naman na tanto siran, ay manan yan na kaya pasangan. Sagyang kaya, datar din so military bisiran, ugyang uta mga infrastructure, datar agyang uta mga mga negosyo agyang Amerika, connected nagyang kaya mga Arab, piyamong bu nagyang kaya Amerika, Iran, datar agyang na diyan nagiwa, pamana datarang na mga oil deposan, connected sa Amerika, datar Aramco, bugito sa mga infrastructure. Sumambo sa mga military base na dataragyang utwa kaya binasaykiran na sa mga sundero na si niya malagoy si Randin. Inawa ni Rancho Campo. That is the reality. Bulaboron si sagyang Bahrain. Ngayon na ditero sagyang Bahrain na sudin sa gobyerno Bahrain. So mga media ay man to na inawaan ng mga sundero Amerika. So mga kampo Iran sa yamanan yan na sisiran sumiyong si mga hotel. Nagusisiran sumiyong ko mga residente sa kialakiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padisan, nagyang kayamanan yan na isa ko kagay, na mini-report, nagyang kaya military base, nagyang kaya Amerika sa Qatar na totally unfunctionable, totally miya binasa, na kayamanan yan na military base yan sa nagyang kaya kayamanan yan na Qatar. Padisan na akuan, miya panutul iman to, nutup beti anakan. Kayamanan yan, nagyang kaya miniposta na kito. Ay manan yan na giyang kaya maarif na may akalalain niya agency sa giyang kananakuan. Di ko ribet na giyang Israel. Giyang na kuan. Ay manan yan na Middle East.
Maarif, lalayo na ako sa ipakabati. Iran Supreme Leader Security Council announced at midnight Tuesday, Wednesday that the country had achieved what it described as the decisive victory against the United States and Israel following 40 days war. Yang kay ko na Iran Supreme Leader Security Council na piyakito ko ni Iran. Udi na piyakaliun do Iran, kagi ako midnight. Away, oriano kaya perma Iran, sisagyang ko to ay manan niya na miyatiro. Pasimbu ceasefire. Away. Nagyang kay ko na kaya ceasefire yan, na dinikliriran asira niya manan yan na decisive victory. Mataan asira ni miya kataban sisagyang kaya tidawa against United States of America, si Koreano miya ka patpulugawi kaya tidawa. The council stated that Iranian alongside the resistance front in Lebanon, Iraq, Yemen, and Occupy Palestine achieved a great victory during the past 40 days in the face of the United States and Israeli. After the failure of the American and Israeli forces to achieve their military objectives and impose control over Iran. Kaya kay ko na council, agyang kay Iran na giyang kay alongside the resistance, giyang kay tigin na amanan yan na malilibot Iran. Udi na tunoto, malilibot Iran alongside. Udi na giyang kay tigin na dumadaram bakiran. Why, itundi kapian yan. Giyang kay tigin na dumadaram bakiran, mana si sagyang Lebanon, mana giyang kaya Lebanon, Hezbollah, giyang kaya Iraq, ginan so at kuan. Ay man niya na mga mujahidin san mambu susuporta na giyang Iraq san sa Yemen. Sige kini Ansarullah. An Occupy Palestine agus sa giyang na Palestine, asira ni makapamagpada si sagyang adika tidawa na Peter Iran achieve na miya kweran. Udi na meninggulalan Iran na giyang kaya kaya pakataban si sagyang miya kapat pulugawi adi katidawa against United States of America and the failure of the American and Israeli forces achieve their military objective and impose control over Iran na mata na tigyan na miya failure. Agyang kaya Amerika nagugyang kaya Iran si ko ka kontroleran kaku Iran si sagyang State of Hormuz why ay man to na ay man niya na derambu makontrol na iman to nasipen sa tangan agyang kaya Iran asiran imakang babaya-baya. Addressing the Iranian public, the statement went further, declaring, "We inform you that the enemy in its unjust, illegal, and criminal war against the Iranian people has suffered an undeniable, the crushing historic defeat." Ay man niya napad sa katirwag yang kaya piyakaliun di Iran sa publiko, sa yang kaya mga pagtawiran sa nga Iran, yang atigin na katero went further na pad sa miya Iran, diniklir Iran. Ay man niyan na we inform you that enemy na pagkito ko na Amerikano, amata nagyang kaya mga ridway in its unjust, illegal, and criminal war, yang atigin na illegal, nagwiman na niyan nakapamumunuan, ay man niyan naka-assault, why na dasiran o pamanagyan nga tigiran na tunoto. And it's just illegal, unjust, and illegal criminal war against Iranian people has suffered. Nagyang nga pingulo leran rakatano. Emanan yan na unjust, di mapya, hindi makatarungan. Awag nga kapamuno eran rakatano, kapamuno eran sa gyang nga Iran, na mata na siran na suffered and undeniable. Kaya pasangan siran nagugiin na sasaksian. Why? Undeniable di pamana di kita po agyang kaya tabanakiran. Crushing historic defeat. Mana diyan na history na etigyan. Why? Sagyang kaya mana niya na kaya tabana si sagyang United States of America. Ay ako na miya panutulag yung Amarif na 5,000 building destroyed in Israel by Iran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir ka naman na rin. Away. Ay man na niya na 5,000 building destroy. Allahu Akbar. 5,000 ang mga walay infrastructure miya binasa siya nga Iran. Padisa na rin mga pagarian na sobra so 7,000. Allahu Akbar. Sobra so 7,000 ay man na niya na miya ang lakiran.
Ayad na mitirusan agi nga health ministry agi nga Iran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kapakatabad. Kinan mga pagariya, aya assessment sisagi nga Israel na 5,000 na mga residential o di na mga commercial building langon miya binasad, totally destroyed. Why? Agi nga yamanan yan, naki-assist sa Iranon sa miya binasa, sisagi ang kayamanan, amanan yan na Israel. Shout out, Mabagsik Vlog! Basta, Ranaw Vloggers, solid, Mabagsik. Nakata si Jerome Bartolome. Andid ni kailan nga kaya Jerome na niya kasariga ko nagu si Toto, si Rolls to. Ibta ka 1,000 na mata na di ko para ubod na pagsintra ka sa 1,000. 1,000 na star na si Busya gyud at Rolls. Sobra so 5,000 na miya binasa sa nawalay agu sobra 7,000 na miangal. Na aya assessment ang mga pagarya o. Asan tanong sa agyang na nakiabina sa ikiran. Na oman matak kadaklan, akapugatak, agyang kayamanan niyan na Iran, Nora pandapatan sintyo. Ayamanan niyan, nagyang kaya Iran, nagyang na coordinated na nakapambumboy na gagawi. Amalong man kerang miya binasa swalay. Na ebo pipitiro yan, na miya angala. Do you think na swalay nga na katuwa na bumbo na angal labo? Eno to, normal agyang kaya health ministry ran, na di ran mapitiro kada kiran mawit, kaya ebo pitiro ran ron nakataya so, total amyang awit sa hospital. Sabab siya nga akatidawa. Owa. Pitiro ran ron na total na, sobra 7,000. Di ka na katada ko maka-update man to. Na last time ni Kubertano na 7,084. Wala. Uy, na gitu ba diyan niteron? O pamari na keparataya wakala. Agagawin na biyumbaan na ayaw buhay ni reporteran na miya nga aangala. Miya kaisa na susakwa. Nando to, adar pa. Na agagaw, so miya babasa gawi na sobra so 300 na miyangala amia hospital. Na skay health ministry, skay doktor, skay kirik sa pamilya. O pa man natin, miyatay na pagwito na ka sa hospital, ang iran mapakaputo, ang iran mambulsit. Tira na ini siya nga miniyos isa morgi. So normal, due to kawit sa hospital na due to key count. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So, diyan na 7,000. Na so pamikiran na kanon, na menos sa nga na 7,000. Na minus na talubagi, na susabagi na miyawapat. According to the council, the turning point came early in the war, stating that the enemy realized within roughly 10 days that it could not secure victory and began seeking communication channel with Tehran to push ceasefire. According to the council, the turning point came early in the war. Peter waging gaya council na ayatigi na miyaw-laula are Jerome Bartolome another 100 star na. Melan yun siya Jerome siya kaya na bunda kay mayaman siya kini. Kamata nga daman na bapiyasa kan nakambuko taon na da ko makapangsit sa taman na kisinta kan na 50 star. Di ka bunda bala sa ko niya kaya para kamutibita ko ka tumataros. Skano akin na punalamatin niyo sa siya kaya Jerome Bartolome gusto pumugay sa star. Sabab kiran na datara bapia win na miya kabalaga ko maling alas 5. According to the council, tigi ay council udin era na miyaw laula. The turning point came early. Tigi na miyaw laula si sagi nga miya ka 10 days. Aki observe era nun sa kaya tidawa. Stating that the enemy realized 10 days that it could not secure victory. Siya tigi na miyaw laula na si sagi nga miya ka 10 gawi kaya tidawa. Na miya pikiriran adiran tubanan. Diran kekuasa victory. Miya pikir agiang kaya Amerika na ugang Israel. Ayaman na niya na di sirambu pakataban. Sisa nga miya ka tindi sa inilutan ni Rano na tanto. Agiang kaya manan niya na Iran. Siko kaya pamumbi Iranon. Na miya realize Iran na dirambu kagaga. Agiang kaya Iran na ayam miya swaya na tigyan na began
seeking communication na mipuun si Trump makin BTRA why si sagyang piti berangan adarpa sa kay pendulun niyan sagyang ceasefire. Channel with Tehran to pursue ceasefire. Upaman na si Trump na kay kumagdayan na di bupa kataban na miyaking BTRA sagyang mga together with his vice president sagyang na piti berangan akuan na miluluba siran sa nga country na miyato nira na Pakistan, Japan, Oy, na emanan niya na miya dulu nira na nga Iran. Gitu emanan niya na tigin na miya pikiraran. Oriano sa nga last 10 days, birubutan nira no na tanto. Debu papagalin so capabilities Iran, nagyan na miya pangilay siran sa ukit. This frame position, the outcome, not negotiated push, but as a force self driving the battlefield into realities. Mga didal makatiru Iran na pa ma. Yung atigin naman na niyan na framing position outcome. Yung atigin na mauulaw-ulay man to. Na kanabay ni negotiated push. O pa man na kanabay ni matag negotiate but as force self and driving in battlefield realities. Ay mata natigin. Nayaman na niyan aya titu maulaw-ula na giyang kaya pa maa di ka tidawa na disiran pamapapapel kagiti kadiritsyo niyan in realities pa man na disiran pakaran si saging battlefield parallel to Iran declaration. US President Donald Trump announced a 2-week suspension of bombing. Anyway giyang kaya bombing anataka parallel to Iran's declare US President Donald Trump announced a 2-week suspension of bombing and attack on Iran condition on Tehran agreed to reopen the Strait of Hormuz. Ay man niyan na padisan na tigyan oy nasid mismo si Trump imiannounceon miyakito ko ron ay man to man niyan na miagsispire tano sa 2 weeks oy kapag reopenan tanwag nga Strait of Hormuz. Kami ni ugagi nga Iran sa kaupinan na nga Strait of Hormuz nasabab sa napsispire tano. Okay, malo kan siya push na kan siya ipasi.